Mokgwa wa lefa lekhetho, domestic taxes, ka sethala sa marangrang a RSL e-payments o sebedisa EcoCash kapa M-Pesa. Natefelwa ke o lefa lekhetho domestic taxes ha bobebe ka sethala sa marangrang a RSL e-payments o sebedisa EcoCash kapa M-Pesa. O ka lefa ka o latela methati ena. Mothati wa pele, etela www.rsl.org.ls. Penya e-services le e-payments. Kenya nomoro ya lekgetho le nomoro ya lekunutu, TIN and password, tseo di sebedisang ha o etsa kopo ya tax clearance. Mothati wa bobedi, kgetha mofuta wa lekgetho o lefellang, domestic. Le thathamo la makgetho ao o ingodiseditseng ona le tla hlaha ebe o penya view ho sheba mofuta wa lekgetho leo o batlang ho le lefa. Le thathamo la makgetho a kolotwang le tla hlaha. Kenya tjhelete eo o batlang ho e lefa ebe o penya check out. Mothati wa boraro, ho tla hlaha molaetsa o netefatsang tefo kgahlanong le tlaleho. Ka mora ho netefatsa tlaleho kgahlanong le tefo, penya continue kapa penya cancel. Ho qala botjha ho tloha mothating wa bobedi. Mothati wa bone, kgetha mokgwa wa ho lefa ka ho penya mobile money ebe o kgetha EcoCash kapa M-Pesa. Kenya nomoro ya fono ebe o penya pay now. Mothati wa bohlano, o ka netefatsa ka ho penya process ho tswela pele ka tefo kapa penya close ho kgutlela morao. Mothati wa botshelela, o tla fumana molaetsa fonong ya hao o reng o kenya nomoro ya lekunutu PIN ho lefa. Mothati wa bosupa, o tla fumana SMS e netefatsang hore o lefile lekgetho. Penya continue ho tla hlaha lethathamo la tefo tse entsweng ebe o penya options ho boloka setlankana sa tefo receipt ka hara fono ya hao. Bophelo bo bobebe ka tshebediso ya marangrang a e-payments. Bakeng sa ditlhakisetso letsetsa 8002 2009 kapa WhatsApp 6221 0090 kapa re ngole ho info@rsl.org.ls kapa RSL Facebook. Revenue Services Lesotho, re tjena ka wena.